Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Isaya Kapitulo 32, versikulo 17. Gapo ta aramidan to titunggal maysa ti rumbang. Addan to agnanayon akapya kan talgad. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampo diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hey! Hey! Salaki! Hey! Si kamot gayam ti tataulan day taasaw. Wan, siyak. Umayak man dumawat iti sabong ti katuday. Di ka lang makamulamot, dawat ka la adawat. Saan ka kading naagung unget? Tada istoryakan ka, maipapankan ni Dorina. Aya, anya day ta. Ay na, ikulong mo pa'y data asom atan eh. Ay, kaya't naksamot din akagatan. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang nga ron ta ikulong ko. Tapno makapag-istorya ta na imbang. Kunamit no asino day ta Dorina. Kasla maestra no agbadbado. Maestra? Kasano ko mga agbali na maestra? Kat no dinan sapay na ilepas ti elementarya. Una, dinanto pa'y amo ngay surat tinagan na. Ay, anya ngay gayam di istoryaan. Ay, wan. Aguray ka tapunok pa'y day to'y supot ko iti sabong ti katuday. Naa, ibusamatan. Awanin ati dengdengag inton madamdama. Ay na, agsabong tumot laang. Danag mun aya. Istorya ak jay naramid ni Dorina. Tain lemengan na, jay nagutangan na. Anya? Ay, di lang mabain. Anya ka ta ilemenganan. Ay, kababain at talaga ati aramid day jay agayim mo. Gayam ko ayamat. Agkinkin no silap kamin tupay. Ay, napuno kong day to supot iti katuday. Ada bugong mo? Kay bibos na. Mapanak pa'y lagumat ang dita kantina. Ala, sana bale. Ay, agawid akon Ay na, agyaman ako na kadag ito'y katuday Sige, ibulos mo jay asom nga inkulong mo. Tapno kamaten na, dagiti umay agtakaw. Pangalaak ngay nga tayo iti bugong. Bakit? Nakaluto kan? Ha? Day talamangan ti among. Agdamdamagak lang mat Atang agungot ka. Kasano ajak agungat? Kat day talamat maturog ti aramidam itagmalam. Awan nga ron matrabaho ita. Anya nga awan? Ti kunam kit day, sadot ka. Lutuam kit din day takatuday, tasidan ta. Kasanok alutuan kat awan mo ti bugoong. Nagado ti karo ba ang mabalin mo pagdawatan? Problema ang pailang day ta. Nay, payakas laawan tao dito'y balay da Dorina. Nakarikap mat amin atawa kas kadari daw to'y balay da. Mare! Mari Dorina! Na, awan samot talaga. Ay, Mari Dorina! Apay, kumare! Nay, ada ka madgayam di taunag ti balayo. Kunak no awan tao. Erik-rikap ko, tadyak kayat makita dak dagiti managapal akakaaruba. Aywan. Ay na, nagadutis istoryaan da maipapankan ka, sika. Kunakon kat. Anya tis istoryaan da. Ay, sakbay nga ibagak. Ay, ada bugoong mo dita? Ha? Nagudong ak idikalman. Isu nga ado tilabban ko abugoong. Apay aya. Ay, imbaglakit dita dito iti imayak. Ay, dumawatak man, Mari Dorina. Ay, mabalin apunuam da ito'y garapon na awit ko. Di magudwan di bugong ko, ano panuwag dayta? Sana bale, tada istoryakan ka. Anya dayta? Ay, ikanak pa'y iti bugong. O sige, mabiit laang nga ron tayalaan ka. Ay, agyamanak
At to'y dahil garapon ko. Punuam aging gang iti aglupyas. Ay na. Talaga pinaglupyas mo na ito'y garapon ko iti bugong Katuan ata ko ng nga damat istorya. Ay, wan. Ay, amom ni Kumarim Martina. Dayjay naglaing nga umapan? Ay, saan kun ako mari dayjay? Ibagbaga na, ako namlan asino ka kanong agbadbado. Feeling mo kano kat maestra ka. Kastati ko nana? Basol ko, no bagay ko, dagiti gatgatangak nga okay abadbado? Isumot ti ko nana. Amo, mare, sagsa sa nga 10 pesos laang dagiti gatgatangak nga okay. Ngam, maibagay ngamin kanyak. Anya? Sagsasa nga 10 pesos? No maminsan pa'y akat tawarak iti 5 pesos. Naglakamot. Maibagay matlat na kanyak si ka. Ay, bilibak man ka, Mari Dorina. Ado nga minti mangibagbaga, akasla agrupro pa ang maestra si ka. Umapal matday ta Martina kanyak. Nagmalas lakit din ay. No kaano pa'y nga agap-apurada tao. Isumot na ibus ti karga da ito paglutuan. Bakit? Anya nga nakaluto ka. Ay, kita amadyak pa na isang dahil ti pagdengdengak. Kat anya pa lang ti ururayim nga. Isang mo na. Naibos nga ro ti karga dahil ti paglutuan. Anya? Ay, anya mo tin. Sapay mabisina kon. Masaduta kon nga agaron iti kayong. Tawan mo't lang ti kayaw. Kat ka mangayo Siyak la aminan. Si kamot kuman Saan ka kadi nga ungat? Sige ka. Ad-ad da pumangit ka. Sadot talaga. Ay, Gingging. Si kamot tinang susuon iti tang kiti LPJ. Wen tanagsadot mo't nilakay ko, tata. Isa kadam ka di dayta. Wen tata, tanay, naibusan kami. Sa nga ribon ti presyo ita, ngimina nga main. Nungay utang? Utang? Ay unay kamutin, umutang ka manayin. Manan? Itaak lang nga umutang, tata. Manan ko namki din. Apay, saan nga imbagbaga nila kay Mao, nga ado ti inalala na dito'y kantinak? Nilakay ko? Anya kumangay dagita? Mabitlaeng, ta ipakitak ti listaan. Awan mo tiamok nga utang ko dito'y kantinam, tata. Dito man. Na. Nagadukat daytan. Beer, arak, sigarilyo, pulutan. Ay, asino mat nga iti saan nga aghakan agho dito'y alistaan, tata. Kahit kunana abayadam to kano. Adapay nayon na dita baba, kita mo. Beer, kan arak manan. Ngam sabali nga aldaw nga inutang na. Adapay dita next page Ay, diyak kaya takitaan ng tata. Ay, agsakit ti ulo. Amangan no matalimo dawak dito ya di na oras. Kaya nun nasurok 5,000 amin ti utang na. Anya? Sapay awan mo't nga ron trabaho na. Kano ko na nga isukano ti purman iti pagtrabahuan na. Wan purman? Talaga purman. Tanabayagan nga awan trabaho na, tata. Ay, agkakapsot ako na magmagna. Ay, makapasangit ti kastoy, mapaspasamak kanyak. Ay, jak samot ten makasangpot ti Jebalay me. Ay, sos. Ay, aso ni Martina. Ay, umay naksamot kagatunan. Sapay awan ti mga nawa. Ay, Salaki! Ay, chu! Salaki! Ay, mabisina ko na. Awan mo't langan ti asawa ka nang isakada iti tangke. Ay, nagbayagan. Siguro, nakiistorya manan iti kantina.
Ay. Jay samot agsing-singer daytan. Lukata mo na daytoy ridaw. Ay, hindi bagat kumatgayam. Mabit lang! Si kamat gayam. Nagbayag ka mangilukat iti ridaw. Si kakid di nagbayag ka. Tapno mom, kinamat-kamat nak di aso ni Martina. Ay, jay dakal nga aso na. Ay, jay kaslati gray. Agkatawa ka pa'y laang. Ay, ayan nga jay sa kadam. Anay ko. Salbag ka! Apay nga agsifat ka. Nagdakkel gayam ti utang mo iti kantina ni Tata Maong. Arak Ay. kan sigarilyo ti nalam ijay. Kas kada pulutan. Apay, asino tinamnamaam nga agbayad? Shak! Ha? Awan tupay tinyaw awat mo asweldom kanyak. Tasadot kakat ngarog nga agtrabaho. Unay kati pa nagkusilap nanday ta a feeling, maestra. Ha? Si kalaang ayati ammo na ti agkusilap. Nalalaingak nga agkusilap ko namsa. Uy, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka? Ay, agtal na ka man. Agpukaw matan tinangisit iti bukal-bukal ti matam. Ay, madinti lang am. Ay, adakus ko sila pa. Sino ti kuskus sila pa maya? Damagang pailaang. Di ka lang makadlangon. Ni Kumari Madurina. Ha? Feeling teacher. Di na mga bagay. Ha? Nagtadamlakit din ay ati panang kusilap mo kenkwana. Nasaya at mo tapno maamon na anasakit tinakam ko kankwana. Uy, kumarim day takos kusilapam. Kumarik idi. Ita saanon. Ala, huston day ta pa nagkusilap mo kenkwana. Aglugan kan dito yung motor, tamapanta ni Jebangkag, aldawan. Ilabas mo man di taabay na dayto yung motor. Tapay manan. Paburbur man di taabay na dayto yung motor. Tapno makigtot iti kastaunay. Kasi akmay. Si kalaang aya. Uray siyak mata. Ay! May saka matasakit ti ulo. Salbag ka! Ingka katlutwan jay katuday. Paglutuan nakpay! Agmalmalasak ka talaga. Si kantumat ngamin. Anya siyak! Anya kumatibasol ko! Saan kit din abasol apagapaam dagiti ko kumarem? Agasam man. Tanumapan ka ni Kumarim Adurina. Pirjam nga istoryaan ni Kumarim Amartina. Kastamot ti aramidam ni Kumarim Amartina. Tapno makadawatak nga ron iti kayat ko adawatan. Ay, basol day ta, bakit? Uray sa kamay! Agbasbasol kamay! Anya ko matibasol ko? Matmoturugak lang mo ta. Day tibasol mo! Takinasadot mo! Inyutang nakpay gayam ije kantina nila kay Maong. Ay, nagadoat talaga ang malas adimtang. Sige. Bayam, tagbalbaliw ako. Mapaan ako nagtrabaho intun bigat. Hindi pa'y kumangay naramid mo na itaa? Noaddan to sweldo. Hindi nutak abayadan ti utang ko. Rumbang laang! Katuray mo't sika Naskan mo't ngagbalbaliw kan. Imbis apagapaam dagiti ko kumarem. Pagkapiaam kit di ida. Nay, ada tao. Isudaytan dyan nakautangam. Na, Umay na kan singiron. paglimangak ngay. Apay nga aglamang ka. Ingka kit di sangwan ta kasaritam. Awan nga ron pagbayad ko. Di makisarita ka nga agbayad kanto intun adda kwartam. Saan mo nga ilamangan? Agawid tan lakay. Adumot tan daytoy na puros ko abo nga tinatang. Katuan ha. Intang araw din iti ayan tinagparadaan ta iti motor. Sige. Basta di imbagakan ka Panaberberem ije sangwanan ti balay day adurina. Hala, intan ah. Ipaturay mo man apermi amakigto. Paburburum ko na saan apipip. Agulimak ka. Pip kala pip mo.
Apay, busina kayo busina. Kumare. Umayda ka ikan iti bunga tinateng may. Imbagla pang ramanan nyo. Anya nga ito't asaswag. Si daang tayo da ito'y pinurus ko natin. Ay kat, agyamanak pare. Yawat mo bakit? Anya? Ingkan yawat. Kan dumawat kamutan iti pamakawan kadag iti basol mo ken kuana. Tilay bagbagang. Ingkan, tapno agkapya kayon. Saan anasaya at dagiti agkukumari nga agaapa ken agpipinir day. Mare, itad ko man da ito natin. Agyamanak mare, nagadun samot unay. Bastik la da ita. Mare, sorry no nasaktak tirik nam idi. Inarakop nakmat. Ipariknakan ka. Anapod no ti panagkid daw ko iti sorry. Aya? Orayak lang makalwa. Ni, aping agluha ka. Naragsakak ngamin, tanagkapyatan. Sorry mat no nasaktak tirik nam ide. Pakawanin na kumamat. Sorry. Nay, apay day taigam mo amanaw. Mapan ko itad ka ni Kumarik Martina. Itad mo day ta? Kat no kaapam day di ako marim. Nagpinakawan kami nga rudan. Ay, kaano pa'y? Di kalman. So katak di inted na anatang. Ay, nasaya at ang arod no nagkapya kayon. Talaga aday tati kayat kong aramidan kada kayo kaut. Pagkapyaan kayo. Ala, agpipiknik tayo ijabalayo, mare. Kayat mo? Ay, kat, Ay, kaano ti plano yaw? Agsarita kami pa'y ka ni Mari Martina. Pagtungtungan mi pa yan, noan niya ti itugot mi amakan pagsasangwan tayo. Ay, wawin, Mare. Mayat day taan na panunot yaw. Bakit? Anya tararamidam? Ay, linlinisok man day ti kusina. Taagpipiknik kami kano kadagiti kukumarik dito balay. Mayat man no kasta. Asino ako kumarim? Ay, da kumarik Martina kan Dorina. Dagiti pagapapaam ako kumarim. Barang agsubli ti swerte. Ay, bakit? Addan trabaho. Ken nagpauna ako iti bayad di utang ko ken ni Tata Maong. Ay, nasaya at nukasta. Tapno saan na kun asingir-singiran, tunggal makita na. Tilinangan anaragsak, kapya ti itdan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.